mayam kromjari impact news ki manung huna da Kkay Thokchom mayam tarab noksari hojik asi Manipuri kaithel singda Manipur gi laimai da phangba laimai da gi thok pothok sing asi ki mafam irei leirak da mapan da pusilak pa pothok sing na Manipuri kaithel ayam na dominate to bad loirena mapan da gi pusilak pothok sing si pusilak tragadi Manipuri miyam si koi pot phangda ba sa phangda gi awa ba mayong na da gi film le maroina Manipuri miyam si koi gi masa gi pothok na Jizak mi pan tang da bai ba hom sita kadai ba da khana ba ya ba gi ha gi topic tu ni how to be self sufficient in food production Manipur gi laimai di puthok so pothok sing asina Manipur miyam sa ba ko na ba gi matang ni loina na ha ri hiram sita khana na ba nexin bi ba si har ma dai gek thana nexin bi ba si uza Shanta Mangang CEO Nahakpam Food and Beverages ni uza Shanta ba ham na taram noksari loina na kia sing mai nexin bi ba Dr. CS Priyoranjan Professor Department of Economics Manipur University uza Priyo su taram noksari loina na Guessing Matai election biri boza Telem Arunkumar Chairman Langei Village. Langei Village is a model village amo in Imphal ski. Nongpokta Chanjen Bamda Imphal di kilometer taramanga amang pang salaga ibang pamda yan model village amo ina develop tori badung loba village tugi mioi yumak sama kun tramanga muta ba du mi sangam kun kunda bam phamdugi chairman ina yam kana sengkoli badung loba entrepreneur amani Telem Arunkumar taram noksari ahan we of that Arunkumar dum laksage point se Maroi da zagi su yamna develop tawdana hoji mayam na su dum Langei village haidna yamna maming sana haida mayam gi media hada du Manipur miyam da soba leisure na moina tongan ba livelihood ta haida livelihood the base to ba kari makhra ji da haiba ofam jilai video du pu maroi na hoji singjat ta mipal tang da haiba ofam ji lakma matam da kadai bau da kari asale bi singjak ta mipal tang da haiba sida aikoi punamaki Wanabam Kakti Matau Tai, I Tamni, Maramdi Saga Dorici, Quay Lamdam Silaminari, but Mayam Segini, Duga Putoka Doribus, a quay in a Putok Dragadi, Adum Mipan Tanga Labataban, Maramaduna, Quay Sinjakta, Mipan Tang, the Bakunayama, ONG, Hiragadi, a quay Tangai Padana, Quaygi, Laminari by Quaygi, Furup Singi, Maratagi, a quay Lady Balam Chida, Sinjaputo, Payari Balam Chida, Quay Punamakiba. Ngamjaba level da chana ba pothok sing pothok tragadi ekoi matam chupada dum mipan tanu level lam oigani na ai mai ke dagi thamningi adubu hariba khai Manipur da so se tongan ba government site su agri department horti department mai gi light department me am singna su yam kana sengoli ko adu maruoina khoi gi revenue department mai ke de haidare Manipur conservation of paddy land and wetland act 2014 chana ga su hoji phau da maduki asa se aspects asa se krai bok lai hojik se Government thing later so Adumba Potok Paya Pumsing to the building Sakala Kradum Uba Pang Birangone Kali Mamanda Sukara and Masi Madang so and the papers in the newspapers in the medias in the Mayama Wapamatic map of them Sigumba La Posida some the Vadile and Natraga Potok Paya Pumsing it Tana Mangela Posida Adumbe Asadu Uri Brent work culture to Mangtari Heavy Kudam minor labor Heidi Lopam like the Bagi number 1 number 2 the Nagasagi Subi never like the Bagi Adumba Angle and the Karamino Upanga Hojikta koi da thengnari ba wa ba se hojik hari ba ani simak dum lei ram de koi da sururaga madugi mahai phang hogdabagi lomi singi pothok puthoi ba singi maithong da nongai ta ba awa ba ama aduna maram chawum su oi amarom da na hojik senjau pai ba haiba tai makoi gi khuthang dagi tongan ba pothok puthuam ba mafam kaya na nom ge sum pichalak ba ani si hojik koi na ui adubu hojikta kitang aikoina nungaijaba ama uribadi lopam pichalak bagi nungaitaba amadi phawring ai marak sida lamdam sigi hawrliba youth singi chauba inot amadi ubu phange hojik pothok puthok tragadi akoina hojik ngangnariba mipan tangba punsi ma oini haibasi hojik hawrliba naha singi maikei dadi phajana pothok puthok kadabani haibasi yam chawno ahongba ma lak ubu phange simatang di akoi Lebak si koine am kana bamni khale masi mamangai da urudraba ma hojik maigai kodi makta naha sing na punchal laga lairibal amsi da pothok puthok na ba kan ba mkhona ba phangi masi matang de khoi asa am kha ui na thamni okay hanagi culture change tor pa hai work culture om nakra mai onsalak pa sigum changing amadi uphangi adu omorom da pedilian sing si adum khara dum mang basi su dum uphang basi sigi nungai ta badi apprehension du le havni uza priyoranjan lakse ge maroina uzaki khoi gi economic growth si that's India gi wini yang average the Manipur gi legacy 47,453 per year aduka national gi wini yang kan da 1 lakhs hele adupu sumaina compete over
India dagi dum India hai tare khoi manung India manung gi state amo India dagi wale har India dum piba nafsa gi sing bo ro adu eben ngari gi product sing ji baw da mapani pusala pa nga sing na ya loi mahu silaga ngari si seme adagi even Manipur yam pam na saja ba ningdan tha matam dai ningol sakho badagi yausang meaw phangadaba marang kaina phangadaba yokjak sing du baw ba legidaba dagi mapani kapsalak pa yokjak maru me andra kai thel sing da tang tang lupa jama gi ama ni kak toroga maina toroga yam na awa film yam during 10 years yam ahong ma changing am di ko phang ya sigum basida Manipur gi miam sina hai tare ta sengna work culture amadi sagat pa mathok tare sagat lakpagi mami su uba phange habi wafam jo zaru nan thambiri do zagi view da hai tare karma ina masi gi khara hena develop tawning bagi tawhan ba ya bagi masak sing za kari kari possibilities le kari hai tare food ki crisis se Manipur da le research over food ki crisis ni ado masi somehow government sina madgi masi ki food ki crisis se masi aware oi du mali somehow ko gi sida phaniam na wat laga su apandi gi hek adigi Myanmar om di hek lak pa se sida food ki crisis obvious oi da government this is number 1 masi amna tragic ni masi continue tawraga di lebak ki oi ba sahi tara trama gi manung da khoi da achoba political and social problem lakani so government needs to akhoi gi food ki crisis se masi proper attention piba ma changi macro level da ni koi haijari se now food ki price crisis se yam na chaw ne hene lai ri si ching da ni ching da na hena angak pa phangna food ki crisis ke lai ada akhoi da lai ri problem se food haraga khwai di maru oi ri se kai no chain yes chain si 2010 da gine 2015 baw se si da 20 to 40% ki chain ki deficit lai hai so aduna akhoi si chain ki deficit lai ai se kadai da no tam gi di lai ri ba hectare 9,000 hectare sida puthoi basina surplus generate tawri bane haba masi ching de changi bane haba ana food ki crisis se maru ina ching gi da lai ri basi ching da ni ching da hujik jhum se ta bagi mot da jhum se ken hengal e tere si tongning tre adana ching se sida ko ni se sab matam da ching ki crisis kari na every imung si moi si jhum si tong de ya da gi pa yan ya laga kitang chen phangna mo honai but angak pa phangna food ki deficit lai aduga tribal chinau singi family sing sina hairi si kai no do ja ikoi di napsa gi chen je phangam drag de koi nana sir ga do ne yes but madu gi napsa sina silaga moina chen gi production ji tarakpa but ching de lai sina masi kadum de mo onjan gar ge de mo khoi na hen high value crops se high the vegetables ko fruits sum de mo ji changsan jari okay ana ching ji jum bok tor pa yadra ba laikai ga nakna ba sida torumbadi hen hen lapna chatpa tarpadagi makoi si hujik veggiculture the fruit ki se horticulture anga pamna changjali heba but the tragedy is food cereal ma phangdre ko basic food gen phangdagi di majawa boy doini napsana mo chen leire other vegetable gi production sina pa phangna tawre hare ga ma gi connectivity gi problems leibe dagi transportation masina kamdor ke have the makoi adal leijari ba pothok singa do masi makoi na market yo bangam jedre heba adna alu patna mangi hawai thrak patna mangani morok atikpa ka se pa phangna production ni ada leiri base jum si amna wa ba thabak ne heba ana cash crop do long tor ko matam da adna chingi dimension ama adigi mu laibak thiri bisi kainu da chingi tamgi suni food grain ki problem leire vegetable ki almost surplus production leire cabbage aduga si yam angak pa phangna growth lei hajari ba but another tragedy na food ki da khoina vegetable leire fruits leire cereals leire kwadi ki maru si livestock sine to khoina livestock census 2003 da na 12 for yang matam se sida 20 to 30% se san gi masing handare buffalo gi masing handare pigs ki masing handare poultry ki masing handare I mean this is tragic never tori se other meat ki prices yam wangi bese masi livestock census to pivni ko data di yauri adu pathok seroi simply aduna kamdo ge have livestock ki deficit si angak pop sum decline tore population decline tore even ko aduna ching da ki meat chajari ba chingmi sing sina makoi se meat kai si nong phadok occasion ba cha ban ter meat charak ter bane this is tragic yes livestock sa adigi nu fishery da ai koi 25% kano lei haba deficit lei haba nga si akhoi yengune Imphal Valley sida leiri ba
part isingi water bodies ki cultivate taraga surplus ina puthokpa yaba se aduna ina thamjari be se basic food cereals ta deficit 20 to 40% lakpa fruits में हमदा pineapple खंगदे apple pineapple ने orange ने passion fruit का काइसी acri जी अंदर ही है बा हम चाव चाव ना को था थारक्तर बने है बा अदुना इकोई ना different aspects ngasagi yamna basic cereals tagina high value vegetables meat fish milk sile mutab koi se crisis ne masi government ki attention sa kari gi damukta changdribano that is another question but changdra hai bism chumme probably it is because sis manipur khunai gi problem ni akoi gi csos khangde micham praja khudmak sa koi gi political issues da sa ilp cab som da lai gre haraga ekoi gi economy sida ngasi ba pada yobum uti hajari ba so therefore prajana sigi looming food crisis sa jing di yam thina lai re valley da siam na chawna lai re masigi food crisis sa government needs to be aware ana chai tara mari manga da koira kada film sa kan bataragadi ko social and political crisis so kan bataragadi government na high level committee semdana task force seme harerga high riba predictive veterinary ne agriculture ne horticulture ne makoi ski coordination failure am lai hajari sina khoi gi food crisis se laibani and aina hygienic badi roi boina unless government na coordinated productive department singsa masigi coordinated oiba policies and programs akak na target thamdana komla tameng the sizzle isa masi kadai you know ko agrobase industry tong ni hairi bado aduri komla se tameng kamai to kari to gadi kai targeted implementation every food items ta kari gino ko poultry ka kasi huji asukam na deficit leadership kari gino punamak se targeted oina tawum changi masida unluckily akoi gi direction se government se wala se kai gina bada ekoi gi planning department ase thabak tawdabadagi planning tawde chahi manga mangai gi plan ka jo tokre huji agriculture da kari plan lei veterinary da kari plan lei horticulture da we don't know public na khangde aduga assembly da naina dere heba okay ar prajana su issue in putok dere heba so sigi larger macro picture sing sa madu akoi na assess the government and people ani se pullaga implementable programs tawdragadi mapandagi changa ibising se compete tawba ngamdadana ko nganu puthoy hujik nganu ahong chang kamdugdori aduna broilers mapandagi salaga tawrumi duni ana ikoi na machine nam phudaga thingbai wani but we must compete ikoi gi farmers sing sina manipur gi market khatang yol yeng haraga masigi na chi tokra ko di surplus production tawgadabne haba mapanda ek this policy ka jom thalo pe khangadabne hajari ba okay so these larger pictures sa machine nainaraga ground level da alu mantang ke tilo mantang ka hibado madu it can be solved easily if these macro issues sing se address tawdragadi seasonal oina du masigi food ki problems na kan hajari okay maru ina hoziki government gi initiative si yamaru coordination failure oiba du planning failure oiba sin su yamadugi crops sing the high yielding varieties sing adu mai mangso lakpa which ko gi mapan gi pothok compete to bangam da bagi so barama masu have ni za shanta da laksani musi hoziki point du ni sem mapan gi dum pusalak pasing sina ozana habiri compete to bangam da broiler bu oiro meats vegetables item hauji manipur da phangi si mau kai thel gi pothok hapta da kharaga phami bising si manipuri product ne na mayam na pam na budi leinei adu how madu mapani mix to bani yaw have ko hom ta adu maru oina yengba ya market si da manipuri oina phangsari ba jinjak sing sina manipuri oina kona rabra have ko sin with mapani pusala pot sing dominate to sala pi market se dominate to sala pasina manipur gi miyam da so du gi so ba sai theng amadi nangli maru oina sing da su jana heavy napsa gi sing gi phangda di pan mai den putlaga hani film da lai bi film dum lai ba do mahoi gi product sing dum lai ba do transportation gum sigi facility sing da yam initiative log da ba sigu hom lai da maru oina hojiki ko gi ching amasung tam ani valley amasung hill da yeng ma tam da puthoi ba product sing he na puthona ba adu mapan gi pothok sing siga compete to na ba hona ba masak si kari kari solution lai swai matang sida smaina yeng gadone mase akoi ai wakan ga dio masai competition haibse ani ne bla to se ko amana competition je lai tringai dene how much identified is your local crop se akoi na thari ba pot se samna da akoi no akoi tamo yaubiri ko somna kan akoi keno langei gi ko akoi gi langei thari ba pot se
Imphal ki Manipur ki market sidane how much it is identified as a local crop se. It's a major question. Yeah, much question ne ko se. Si ke question ji solve taw ya na ba government na different kind of steps locally. Akoi gi kanos na public na natraga farmer na understand taw da ba. Mase akoi na meeting ne supna am nga nga bane do. Hoji bo moi di akoi mase follow taw ba gi interest lai ta ba gi group am lai re aduga secondly follow taw da kana da group am ju lai yo. Je ai haipetang briefly yam ten tak na tham jage ko. Ahamda hoji ki market la iba competition je. Local crop ka sarna bi dumaina local crop ka imported crop ka ani gi marakta lakpa competition je masi mix taw ge kanda local crop na karam mano imported na karam mano ai gi identify taw na ba option je leiti ba si option je kana na identify taw ge da taw gadab no hai kan ko ahan mada masi hoi gi organic ka mu di pasan kang mane PGS India and Malay partnership participatory guarantee system in Malay. Moina Moigi holograms and Napata under organic conversion and Chatkivama. Secondly, third party certification got organa organic nega in Chatpa. Adunayam high level certification where you go. Low level that way I was ago. Farmer club say like I got in lay. Farmer club lay. Farmer club labor mams in a moina put over crops and Moigi club key hologram shame them. Adugi club hologram the Napagana market the Tadar Kadam never. Madam Heiser came, Madam Kainogana. Hojik se Chakoba mamang bauda tangam ma poche. Hojik example Hawaii movies in a singer and lupa chani ele bazar ko. Hoi online ga yoli se hoi online market am lego freshesfresh.com na. Online ga yoli se hoi yam hong na thamna bo ne ba hoi na. Hong na thamna bo na ta zo peak time da dingam da yaw re ba. Hawaii movies di ma pan de bo lak tra ni ko. Other crop the yeng je ba. Yam ko man no ba crop. Koi sa na bi KBS yam growth le re bi. Si ki KBS idane hoi ki KBS lupa kun biram lupa hojik se ngasi mak Bazar wholesale contra mangas my yole. Retail the 30 yon Bazaga yawi, Mantripuki, the Yankai Yolong. A quake non Manipuri Kram lay Bazagazam Tangi. Market variations is Imagatian news, temporary market, uneasy moment, I'm thinking ever. Capsicums, Imagatian all temporary market, Lupa Sama Puse, Azomnakan Samu Puyolam doing new market. I see variations, a local Magi, Dimapur, Gilaqua, Kobisela Kandane, Lupakunda, away Kobi, Ambasabo Kobisa. Lupa kun nak dah gitu ni mo. Migi bas tong alak ko COVID na ako COVID do. Namgaya cat pangameo. Ani sigi difference tau ya ba option je. There is only one option. Kay no ay ganda. Growers in jine ko. Moi gi club lay basing je. Club lay tawa individual grower di. Koi magi crop to na mai crop were ko. Manipur do je government na claim taw je na ba na club kaya same re. Horticulture na farmer club kaya same. Small farmers agri consortium na club kaya same. Adagi agriculture based farmer club kaya same. Fisheries the club kaya lay. Hariba club mayamje moina puthoiba put singje market the place tor ko matam da ko there should be a something taking am lay dam ne ba si crop se akoi na propone adi di mayam je loi tawja lagana ayu ki pung ahuma kaida temporary market se khama ganda ai crop se ai gi si kano gi ne ke dare mau gi ni natraga ai gi senapati gi ni natraga ai gi sina ukhul gi ni har ga hekta adu oi gadam na te ba aje ni je ko adu gi difference to ba ya ba je club singjina step to ahan ba step se moina low taw club singjina ngasi ba step so low de ba ai ni je ko government katang blame taw su ya roi ba government na taw ba do government na pire facility kara hoi da kubota pire tractor pire adu pire no me apun jal lo ai farmer club se me adu the free training pire ICR da then CAU the training pire adu mathang da government na amuk mi gi farmer producer company ga lai du di sahi ama cross tor ko matam da 50 member companies e moidi 10 lakh amuga working capital pire ineba high river facilities in the moina business to convert over ita ta di ko akoi gi state se dum hana condition an jan neba it is not a I see government gi di piham to yeng to tawni yengani hoi jaga khara da government gi soibe leram bi ai na ise government ai si government ji suni then previous government then starting from akoi gi horticulture agriculture department ji exist tor pa de to adu da gi ko government nim tor la ba hoi politically motivate torga samna da aina minister oi ta di aisu ai gi mi do hana khare na thuna develop to ning bai je masan tam ne si di electoral politics ni ko adai da pi gi ba ngasai gi facilities ing do club sem gi ba hoji ata yeng se ko na ba tai ta re moi farmer club tara kun di so le ngane ba agriculture department da so moi cheng gi kari gi club da le ngane ko club tara nga kun di le ngane MOVCD khakta da club se panam le yo farmer producer companies ko do MOVCD gi di moma gi hologram sin ga yoli dana aduna moi gi kano se identify ta wole ba but sir na ji habi ba le crop se akoi gi khamin sin magumba akoi na tha ba crop ko akoi gi tupul ko juman da gi thole ba broccoli gumba suma crop sing je sidi
identify tꯧꯕꯒꯤ option je leiteba aduna market competition da akoi je yamna low standard ta leiri je si factor ꯑꯗꯨꯕꯨ achau ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯣ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯀꯣꯝꯄꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯕ ꯇꯧꯄꯨꯜꯗ ꯑꯔꯥꯞꯇꯤꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯥꯎꯟ ꯄꯤꯄꯜ 28 ꯂꯥꯈꯀꯤ ꯃꯕꯨꯛꯁꯤ ꯊꯜꯍꯟꯕ ꯉꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨꯅꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯉꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯀꯣꯝꯄꯤꯠ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯥꯏꯗꯨꯗ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯥꯏꯗꯨꯗꯀꯣ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯤꯗꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯝ ꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯈꯛ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯕꯀꯣ ꯀꯟꯚꯔꯖꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯑꯃꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯐꯥꯎꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯀꯟꯚꯔꯖꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁꯤꯗ if India has to go to organic farming ko totally organic farming oitadi India da leiba hojik available cultivable land je sina sufficient oideba organic pura on matam da sufficient oideba ko aduna it has to go say accordingly say samna have the chemical farming ka organic farming ka je mix ta kana chemical uses se handa laga land do hana gi form da porak pa na government na say reclamation of problem soil ga na government of India gi scheme da yaure ise ko si me am sineba kamai to ge da akoi gi growers sing ji da ne ngasai gi pattern farming je ko samna have the government gi da government gi kitang criticize to jage ko government na ngasi je chao tharam ne chao thar ga na chao je koi yoni hai re yon ji yoli government ne ko jaga khare da mu fail hoye khale ga na mo koi basmati tha na paisa yam bhange na yam thuna change to ko se ko government gi ko government yam thun change to plan now da 5 year plan am le ram do vision leitana plan to bu se ko si yam a jo factor am ne then masai gi club natra company sing na ko se samna iza da government gi di double crop to no ba government of India gi project ki makha da government gi oina di double crop to no plan je pasan le ba kano da samna da agriculture da ko PMKSY je prime minister krishi sinchai yojana je ko sigi matung ina lakhs and lakhs of hectares hosik pauda nearly 100 crore gumba 50 to 100 crore di yoram mani swai marak ta ko cultivable jaga se da moina project oina government na si jaga je cultivate to be ising iram sem na ba ko akoi gi Langei se example amne magi pukri da ngasai gi drinking water piri se ko minor irrigation department na akoi gi river leaf irrigation dam mayam semi ko pam mayam pi hai ba jaga jing je farmer party na function dog da so mayam le ba it is not a role of government gi role na te ba double putok pai akoi role matan hatsa ba yauri ba ko aduna correlate to bom sang e ba de yes ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯐꯨꯗꯀꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯇ ꯃꯄꯥꯟ ꯇꯥꯡꯗꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯦꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯗꯕꯁꯦ ꯃꯤꯄꯥꯟ ꯇꯥꯡꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯗꯗꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯋꯥꯟ ꯏꯁ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯌꯥꯎꯔꯦꯀꯣ ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯎꯒꯨꯝꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯒꯦꯗꯣ ꯃꯗꯨꯅꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯁꯤꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯅ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯂꯧꯕꯨꯛꯁꯤꯗ ꯆꯥꯗ 14% ꯈꯛꯇꯪ ꯏꯔꯤꯒꯦꯁꯟ ꯐꯪꯉꯒꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯩꯅꯣꯕ ꯆꯦꯟꯊꯣꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯥꯝ 9 ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕꯀꯣ ꯗꯣꯂꯥꯏ ꯊꯥꯕꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯈꯨꯒꯥꯟ ꯅꯨꯡꯒꯥꯟ ꯂꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒꯀꯣ installed capacity is 1 lakh hectare dagi heli bane me valley da tangkhai am khada phanga baw di ngone adu ising du krai du uri ge where is the water ship give you ba production will come okay adana prajana haris we want to work hujik ke thabak tawni ngai leite dana low pari machin am ta phangadi haidana khungang sing de tawri kaino haibada low ning de kangbu duna masi bandhan thamag issue factory mortgage haina sei oh mom gi thamaga masina acho ba portion oikalai ba land hunger se lai so prajati production tawjagi haibane ching da sudum praja production tawjari ko so production ki problem si kari no hai matam da ibungon hairiba government ki scheme the farmers producers organization semi ko cluster models angak pa phna model myam lai gre but the problem is ai khoi own lomi singna madura kamai react tau ge are ai khoi na haire agriculture department discuss tau matam da yam dar da lo pari tara kata Trangam Kunamada, Manarega Madrid Tauragadi, government ki fertilizer ne khande, lift irrigation ne khande, concentrated in the Pibangam Meva, Madrukari Harke, so that was an Habi Bayani, I quickly Kungang Singsta, Mi Manga Hana Punbangamde, Low Puri Mangagi, cooperative Amatogi Habisa, mas it is a huge problem. So I know said, government ki so many canvassing lay, program sing lay, but high level program sing say the way it is implemented, Madu Prasagi, Wakan loan, needs, culture, values, Maduka Chuna the Budagi, Masi
government ki kano sing ki India de ki purakpa ma ki design sing se chana da ba so government needs to think of a production ki matang ko ada marketing ki matang sina mo it is a tragedy Assam de organized market lai kre ai khoi ki problem so akhoi gi ri yengo huji valley si de chatpiu ko laura sangam sing atan hai ba majority se masita ki thori ba kobi myam si nupi du na organized market later magadi wholesale market am later si mathang marketing chain organized market later haijari ba price control everything to we have same Assam de later to moi jakali and akoi vegetable changi sa Assam de my organized market to later ri ne so akoi gi da problem si macha marketing problem se lomi macha kobi cham chani lising am thajabaduna nomo gi thumok purak pado madu efficient oi de aina competition haijari se asune aduna hairiba farmers organization ka hai se marketing chains linkat pa ko masi government ki mathau ne ba how much we have done that fruits ki khange vegetable ki khange se koin supply chain sida cold storage kam lai rogi so production sida it's all a matter of organization madida government organization itself to marketing structure in tin thamde controlled market price ki variation lai ri do yar oi do ina compete mo ngam ko do ko koi se Moirang degi nga si ama purpado mari si bus bara chang her ga tawdi bado a da moirang de kari wholesale dealer mun leira gadi man adi pat gi lupa marfu da kilo da lori ba ko that cost kan se handara kan ya si matang je masai gi aina masai discuss tok dring da koi famina ma da ko koi tamoju yaubiri ko si gi matang je koi gi government gi ko 2017 da bill lam le yo je adi bill di matang do koi Manipur agriculture produce and the livestock marketing promotion marketing promotion adi bill di matang do koi second round hai ta break lo gi timing ma khak lai yam atin ma break lo ji break da koi yam don ja ki pin screw main ta do le bi break ki matung da mai hamong bung taram dong sari nei ne jari basi chinjak ta mipal tang ta ba how to be self sufficient in food production hai bani adu break matung che ja Shanta Mangang da lak sagi sai hai bi ki wafam do the Manipur agricultural produce and the livestock marketing promotion and facilitation bill 2017 se ji targa lairi masigi se koina tajab da ethnic conflict between field and valley hai na mogi hill gi organization khara adum ba athing khara lai badagi masigu masi pass to bangam da bani hai bo hom lai pass to ban ta to da basina tawraga na kaya yam da Manipur miyam da kana ga dori pa duga tau da basina kaya yam soktre bhai di matan kitang hai bi ni ma male da kitang panbiram tawragadi ko si Manipur kano se agriculture marketing agriculture produce livestock marketing bill je si pass to ngam magadi ko pass to bota ragadi magi problem je hill se chingi jaga chingi li kano kaya tare ko ichi now sing na moina ngasai gi land reform gi adu gi ada gi khara adai do da moina confuse kara chappa lai re si di just a marketing bill ne ba moi gi representation ai tare ko adai confuse chappa lai re ado si je ai na khan mada cabinet na di yaraga handak assembly da puthok na kan na hona ma le comment na hoji sitting lai di ba government adu si value si krai bok da lai ga puthok ngam mo dre ko kai umba masi puthok bata di ko koi sar na hoji pan bi gi ba large and small scale farmers je si gi oi ba mandi im lak doi ne ba sabji mandi Delhi ki type ta Guwahati ki type ta ko Siliguri de ga lai je sigi lai tar de ko sigi marketing corporation ma la kan marketing corporation ji la kan na sai gi broker mayam je hai tare ko agriculture horticulture then market chain organized market am lai du ne ba koi sai da som da onion price ta pe som da na kun pi kalak ko ma som ma se lai roi du ne ba for example trading da ko hojik se orange koi government na initiate taw da na festival mayam tawi orange tawi ginger tawi mayam tawi da na adu even hojik su maroi na ko pi grow up taw na ba tawi ko unorganized market oi bagi mangje basi kai noi kan ko unorganized buyer mayam change ba for example mamang je ginger do 100 200 20 30 rupees per kg Delhi da piba matam ji da ko somna kan da ne ginger da trade sum taw da kangbu je akoi fresh oil da chang kani Chochanpur da chang kani Imphal da la kani moi jin la ga trading taw ba we unorganized trading ai tare ko trader do kanano akoi gi market da akoi gi product si phajana mana Manipur gi product ne na place taw ngam dori bra marketing taw gi capability si kai no sine ngasai gi akoi no ji kana nai nari ba chinjak ta mi pal tang da ba hai je point ani ka tang khan je ba amana akoi na mapung pa na puthok pa ya ba jaga da puthok tre hai ba ma adu akoi missing ji na sum engala kan da mapung tha na pha na puthok pa ya da ba jaga da atang ba yon ba ba crop puthok ga akoi na lai ra ga cha ba Israel adagi atop atop interchanging to bose ko sine ba akoi na ani ni yeng doi se ko amana akoi na puthok pa ya ba pot sing na mapung pa na puthok pa amana puthok pa ya da akoi na
crop se akhoi na cheng da mapung ban puthong am re ta di atop crop ta puthoga akhoi madu gi revenue ta la cheng je leija ba sustain tok dine ba ko self sustain tok bujine ba chinjak ta mi pal tang da bai je ko cheng puthok padu khak na ti ai je ning mani wai ai je ning ja aduna hoji ki bill je lak pa ta ra ga di ko marginal farmer large scale farmer si me am je moi gi ne oi ba concrete oi ba state si gi farmer jing je si gi pot puthok pa da kana ga da ba hoji low manipur da kanam ta na low bari ani um una de large scale farm kanam tawde double crop ka taw ga jam kata jini ko 100 ta 1% ka tawram be adubu hojiki market se lakwa tara ga dine buyer jing je ada ching da chang wai ba hojiki market ji manipur da lai ba hojiki agro market se si da chang ga da rate se thang ga doine ba aduga hojiki satellite na tawdana ko tna agro market rate mayam se connect to ba ko pa hai bu le yam line na khang ma place taw ba agriculture market ki website ma lai government of india ki ko adu manung da manipur ki crop mayam se place taw ba ya to okay hari ba bill si lagadi organize traders me am su yam organize to kan da market organize to ne hai boza oza prior hai bi topic je khar related oina ba hai tare ne okay oza kano da oza telem arun da laksage hoji langai gi matang su yam na develop to ba koi santana su pan bi di yam na sha thin da koi entrepreneur hai tare mayam na government da gi su lobi ram ba yai lom da ba du manipur government india government policy me am lai manipur national rural livelihood mission koi hoji na din dayal Antyodaya Yojana ga haiba aduga atopa facilities Nabard ki ban Nabard ki kano sing lai santhang sing lai ri aduga Manipur gisu tongan ba agriculture life products with entrepreneurs sing da thada percent pam mayam le adu sigum mayam si ngai da bida han haudo oga torai ba thabak sing da madugi mayam tamna ba ya ba I self khoi gi introductory we posting se da kari yauri aduga masai da hoji phau da government gi mai gi mieng sang posting kari le example mo ina tam di matang Sipan dengan saya kira ni sangat kuam leh. 1996-97 kuiringai matam dah. Aise alu yang Thai, yang nahawai dengan Thai tadi. Alu si just lau pari, itu nanti dengan pari amma makai Thai. Matam tu dah alu si yang butuh hai aise ko. Dina aise yang jut oina awat macam certificate kasi pagi. Matam tu dah ayo dah yang ningan lagi bersih kain kan dah. Aigi alu si matam da kg da nipan piraga char lei aduga aina yon ba matam da lupa ama khai pi wa haibada koi local gi alu si kya leibi na ba lei ki da bai ta market si da adu matam du gi alu si ai krai ta bai kan da ai yum ji da pairaga cold storage su lei ta ba problem do adagi sonda market da su atop pai khoi gi proof nam ta thingjal lu ba ya da ba adu matam du da alu kg da lupa ama khai pi wa haibsi ayam wana yang wana hai ni sebai kare la ne hai film da tawre ada di mai taw da gi ai alu ji si lupa ma khai da lau ya dra gi ai kai da yon do no hai kan ai jim da surrounding da chamin na ba ya chamin na ga toroga da di roi da makha tarak waching di pukri gumba phun da sin na khi hai tare ne ko alu na pukri phula ba matam da trak lot ta thue matam da adu yam na tension lagi ba yam na ningan nagi ba thabam nu gasi di yam develop tori si karam bengal lagi karam ba wakhalo ni laki ba adu gi ai yam kuina gap lai re dai di sumba agri gi mai le na ba sing sei gap lai re dai di han madi lai to wakhan da di ko challenging am di sum khalla ga lai matam da adu bu hojik ti totally peace lak ba ga loina na koi sai lupa ma kai da lai ya da poto hojik ti yam thi tanar ni khalle hai tare ne ko hai di demand si am lai ne khallak ma tam di kai to wai ai hai bu si ai gi oi ba wa khalla ma la kan da aina ha ma da poultry ga da kumba si da focus han to ai ne ko al matam du da Langei da to gi po si kai da na te koi gi sai chinjak da mi pan tang da bai bu si exactly ma si aina focus to bu si part mo do da lai gra bane ba wa saping thada gra bane ba part amatang aina kan bangam ga di hai bane adu da karam bu chinjak no kan da khunai si da so hal loi da afa bu chinjak hai bane chinjak pu tho ko su khunai gi hu oi ga da pot oi ga di adu ma mi pan tang da ga du aran bu lai ga ni hai bu su khan bu lai ba aduna kamai tro ke kan da ina poultry gi project si payak matam da kaya tadi macam jak tu yang defend tu, adu ni mi pantang baik tadi. Ye, ni jauh no hona pada. Mapan lagi macam jak bayar, mapan dia pusat kata dia. Everything mapan yang aku tu, adu matang ini na, masih kita matang ini na, yang kan challenge tu, matang tu na. Organic, I bawa kalon si ampam sama saya apa bercinta air kan tadi, madu laku ni na. Matang tu ya high, organic ki chicken putuk si high, matang tu. Macam nak nak ba, ama pawi matang tu na, kamai tu na kan dah.
ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛꯀꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯊꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯟꯖꯟꯕ ꯖꯒꯥ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯂꯩꯍꯥꯎ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯇꯥꯏꯜ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯏꯟꯖꯣꯏ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯂꯟꯒꯩꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯕ ꯌꯦꯟ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯣꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯆꯨꯖꯥꯛ ꯑꯣꯏ ꯆꯨꯖꯥꯛꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯨꯟ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯊꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯔꯨꯁꯨ ꯑꯩ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯕꯥꯏꯕꯦꯛ ꯇꯧꯒꯦ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜꯗꯤ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯒꯨꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯧ ꯁꯪꯉꯝ 35ꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯨꯖꯥꯛ ꯊꯥꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯈꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯨꯖꯥꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯔꯛꯑꯒ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯛꯈꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯒꯥꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯦꯟꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯌꯦꯟꯗꯦꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯌꯦꯟꯗꯦꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯀꯣꯕꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯆꯨꯖꯥꯛꯇꯨꯒ ꯇꯣꯠꯂꯒ ꯄꯤꯖꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯨꯟ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯆꯨꯖꯥꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯔꯚꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯆꯠꯂꯤ ꯍꯥꯔꯚꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯆꯠꯄꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯦ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯨꯖꯥꯛ ꯈꯛꯇꯪ ꯂꯩꯕꯤꯔꯛꯇꯦ ꯆꯨꯖꯥꯛꯇꯨꯒꯤ ꯄꯥꯜꯂꯝꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯅ ꯂꯩ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯟꯁ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯆꯨꯖꯥꯛ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯀꯛꯊꯠꯄꯗ ꯆꯪꯒꯗꯕ ꯂꯦꯕꯔꯒꯤ ꯀꯣꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤ ꯂꯨꯄꯥ 4,000ꯒꯨꯝꯕ 5,000ꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤ ꯐꯥꯔꯝꯁꯤꯃ ꯀꯛꯂꯛꯄꯗ ꯂꯨꯄꯥ 5,000 ꯄꯤꯒꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯆꯨꯖꯥꯛ ꯃꯍꯨꯁꯦ ꯄꯨꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯨꯖꯥꯛꯁꯤꯅ ꯌꯦꯟ ꯉꯥꯅꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯆꯨꯖꯥꯛꯀꯤ ꯃꯈꯣꯛꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯛꯑꯒ ꯁꯥꯏꯂꯦꯖ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯁꯟꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯗꯣꯏꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯨꯖꯥꯛ ꯑꯃ ꯊꯥꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯃꯤꯁꯤ ꯆꯨꯖꯥꯛ ꯃꯁꯝꯅ ꯆꯥ ꯃꯅꯥ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯆꯨꯖꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯅ ꯁꯟꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯆꯨꯖꯥꯛꯅ ꯌꯦꯟ ꯉꯥꯅꯨ ꯑꯣꯛꯀꯤ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯅꯤꯡꯍꯟꯅꯗꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯊꯧꯅꯥ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯨꯖꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯔꯤ ꯆꯨꯖꯥꯛꯇꯨ ꯈꯛꯇꯅꯦ ꯃꯅꯥ ꯎꯗꯦ ꯃꯈꯣꯛ ꯎꯗꯦ ꯆꯨꯖꯥꯛꯁꯤ ꯂꯩꯍꯥꯎꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯤꯡꯅꯕꯁꯨ ꯂꯩꯅꯩꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯆꯤꯡꯅꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯨꯖꯥꯛꯁꯤꯃꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯆꯥꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯂꯩꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯂꯟꯒꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯥꯅꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁט ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯈꯔ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯤꯗ ꯑꯐꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯄꯥꯟ ꯇꯥꯡꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤ ꯆꯦ ꯌꯨꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯃꯦ ꯃꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏ ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯦꯂꯦꯟꯗꯔ ꯐꯣꯡ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯐꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯒꯠꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯎꯅꯈꯤꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯃꯥꯒꯤꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯃꯦ ꯐꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯦꯇꯤꯅꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤꯁꯨ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯏꯔꯣꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯅ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯊꯣꯛꯇꯅ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯗ ꯄꯤꯊꯣꯛꯇꯅ ꯇꯧꯗꯕꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯨ ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯟꯒꯩꯒꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯊꯥꯗꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯟꯒꯩꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯐꯪꯕꯒꯗꯤ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯟꯒꯩꯒꯤꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯗꯤ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯗꯦꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯉꯥꯛꯇꯗꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁ ꯃꯤ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛꯇꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤꯁꯦ ꯖꯁ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯦꯟ ꯀꯦꯖꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯦꯟ ꯀꯦꯖꯤꯁꯤꯃꯒꯤ ꯃꯃꯜꯁꯤꯗꯒꯤ ꯖꯁ 80% ꯑꯞ ꯇꯨ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯌꯧꯅ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯣꯀꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯤ ꯑꯗ ꯑꯞ ꯇꯨ ꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯇꯨ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯌꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯣꯔꯟꯖꯟ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯕꯨꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗꯗꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯟꯒꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯦꯅꯔ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯏꯚꯟ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯌꯧꯅ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 100 ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯪꯁꯜꯂꯒ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯆꯪꯍꯜꯂꯒ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯌꯥꯡꯈꯠꯅꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯛꯅꯕ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯆꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯆꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯣꯖꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯕꯗ ꯇꯣꯡꯉꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯆꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯁꯦ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯪꯒꯗꯕꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯗꯔꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤꯒ ꯑꯩꯅ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯁꯤꯒ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯨꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯅꯥꯎ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯦꯅꯔꯦꯜ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯀꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯋꯥꯠꯇꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯪꯒꯩꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯥ ꯇꯧꯔꯒꯦꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯕꯠ ꯍꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯏꯁ ꯁ꯭ꯀꯦꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯑꯦꯕ nganu lising amadu battalion ama tham chanam kon ponte haijariba so a small da nungaijaba issue di other efficiency su watoi ni ko ada khoi ge small or farmer sing se loina mak
kobi khang de hadak puthong ngasai potato gi problem do akhoi gi producer di leiraga ayek ta phajana tharu herga marketing se haita dana ari hana namadu foresee to dana alu patana mangi ne masi thani ne hon wab gai da truck lots of kamin jin tharu kobi si tharu raga market ka se karim ta study o to dana eka kharman thong da truck sima la ga eka thar ga sin kai galur ga truck se kanam lebi de so in other words pick ba yamna leire bujik se organic khangde adigi fruits from the strawberries tharai me to yam tawri dara ta masi gi makoi ja small time farmers oi ba sing sa makoi se organize to msangi haijari ba ara makoi gi vision si su aina puthoi ba pot se imphal gi market ta nate imphal gi market ni am chawra gi madu madu gi wang da chatle har ga ai se myanmar dai thagi na khallo asam da thachali aina ju thagi na khallo madu gi level khan ga da bane adu za batang da khoi product haita product sing dum manipur gi luxury ba khoi fil aduga pedi fil haita lo ba ya fam aduga product puthok pa ya fam ji laita badi datri madu gi energetic oi ba aduga pothok sin puthora ka da market ki facility nataga dum ba kari umba problem ama dagi compete to ba makta basina adune hajari bise ngana bagi masak so dum yaw da birati madune ai hajari bise what is the government doing hai bisne ba agriculture and productive department horticulture and missing sigi kari policy le rege ba ai ne tetana hangjai kari gino ai khoi da double cropping ha je tok pujik pedi ani rak to je tok re ko ising leita dana adu hujik ti kam dore labuk sing sida multiple cropping di dore ba ching phau muk thagani kobi muk thagni ki haurei bane haijari ba so ai khoi gi valley da leiri ba some 90000 plain gi oiba labuk sing se jahi chu da sangan se okay matam du da ne ba madu gi opportunities karai di leibege government madu kamai to hon gadege khungang gi level da kari problem no ha aina ai lo di leire ma ai lo pari amani sing mapuni hair ga masai sida aina amukha phau to re ga jahi chu pa leiri ba do kamai to to gadege do madu gi mechanism moi phang abra okay so do we have a policy ana hai ma gumba kaya ni khungang da leiri sing ai na sina tar di to roi thika to go fail ore dukan to go fail ore lo yon tho ore hair ga to loi fail ore ga ultimately labuk ta hale adana ai khoi gi barren ore labuk sing sa ma se sida entrepreneur farmers am ko phang thore ba fisheries the yen view camp changi hu chi are am ko so haije ge ko high production na ha ma khoi gum ji puthoi po ching market like tri ba do agriculture chakot ke haibedi industry ke agriculture ke linkage legi da bane okay mana puthoi ba potatoes pama ma khai duk sitri ba imagine a koi gi policy program leiram dana som da mo koi food processing tor mo koi gi potato chips sabagi starch puthopagi madu gi agriculture industry linkage se kadai ba pirbage ngasi ba policy maker ni khalabra ai koi gi problem di production gi problem khadi leiraga su to me it's not a problem of production okay it's a problem of aina puthoi pot sa hana puthor sit ba ma nongal he ga topine tauri ba se so in other aduna inga sa haijari ba do it's a problem of production number 1 madugi da enough akoi ching da su tam da su agriculture tawjagi hai ba sa masi leire ha ba paisa pa mi thore ba aduna bu lakhs fishery thadari ba natro aduna akoi gi labuk sing se tam da leire sing paisa thadagi ba leire ching da su leire ba paisa thadagi hai ba se ana kachai gi komla ji ji food processing to dana ma na ha ma kachai gi hong ga heraga okhul da to bu ga yauri heba ad ma sai the technology gi problem ma ka kon kan se ba it's a lot of there ma gi hai ri ba to geo tagging di to gra kachai gi kano si lemon se adu ma gi product tu kamai to dana to gde ge mo ga ma du expertise and technical adu du leitre hajari ba aduna ai khoi da production gi what loy the only thing is government na to gam thopa facilitate to ko in terms of nang asagi har matam sana phangam maru ni ising matam san phangibra labuk sing se bere na le bisi karam mong da koina masi multiple cropping to bi ai ka hai long term vacancy unfortunately ina ngasai he hobda haje gi bido the political economy of manipur se sida pali ba government khuding mana ngasi bhauda agriculture also industry se sida mi eng chang dar masida in ge habi se maduge matam phangda bugum tawi mokhan leite bugum tawi hujikti government ki wang madane haba magna tawrei ba magna tawrei se noi government mo logde ching da chapata su thengnai tam da su thengnai ibo nang loan logra government ki startup se koi khang dina I don't care I leire so aduna praja ga government ka karmai tok da ani se samnarka de hai wafam se masai sida CSOs gi rules yam chawi the main thing the government said
facilitate to hai bane haba madugi facilitating se wala abra okay Hai government bagi- karena initiative sang view have ni sai da government gi department sing si amaga ma coordinate to da bi mami se me am sawa tare have apam ni loisal lak da santa da gi kari have ni sigum bagi the market ki position aduga market ta kogi government tapi tabi ba maya ma soi ba natraga kogi farmer sing da ning han ma koi farmer gi policy hai ta bagi aduga market competition da khara he na son bagi masak tum news sa dan thambi gre but sagi product ti dum lai hari ba aduga productive madi capacity puthopang ngai capacity manipur gi miyam da dum laitab dina te adu hoi khara makai wala ga so adu pu sigum sta chinjak te mipan tang da ba wafam sida khare en emphasis pi ga da grow up to ya ba poising se point ani khang thambi mo last week an government na taw da se market tha ba gi pot se da kitang tha ba gi training gi yaman gre tha ba gi sina taw ko marketing ga market understand taw gi training pa an chatha wam sang counseling jam da kar ne ko adegi then government na si ba da taw ri ba puri pi ri ba input ma yam ja si gi se some na da orange festival then kachai lemon festival Serakong festival ko husik ka tane entrepreneur ma cham cha local companies ka na taw ko mapan gi company si ga agreement am sign taw na MOU honorable CM na man masana chief minister were dagi I think he might have signed more than 100 agreements for development of state infrastructure agro produce ko but how much of them adugumba agreement ma am du da thabak ta kya on tho ga Kya successful ga review to ba ma change government ko adu review to ba matam chana taw ga di on mangamni adagi ngasai gi yamaru oi se government gi agriculture department then akoi gi CSO sing ai tare ko ai samak su CSO ni adu ngasai gi akoi na interest law ga da se agriculture marketing facilitation bill se si gi bill se pass to se akoi state ki ma yamaru oi masi hills amadi plain na si dei da division je thamoi da ne si to ga da ga di ngasai gi organized market amo oirak to ne aduna minimal and large scale farmers sing je moi ki facilities je dama mengal ka ne bsi da moi je recognize to ko to national level da ko Okay. sim dang tham sa okay yam ngai se ngasi gi kogi how to be self sufficient in food production how to be have na tre ba self sufficient andum oi da bri na te sai thambiri ba gas kogi lakpiri ba ja arun na su thambiri ja priyoranjan thambiri da Shanta Mangang thambiri with puthoi di puthoi adu marketing counseling wat pasigum ba kar lack of karing ba government policy kar wat pa gumoi ba mi upangi industry department agriculture department mayam sina tie up taru kan da farmer sing sigi capacity for production ai di makoi da dum lai ba sai ozaru na thambiri ba alu mayam puto alu pari ahum mari alu tharoga lupam khari yon phangdana pukri ba alu na punmi wafam du madu as an example of akoi gi marketing policy di am na fail oi gi so ba sahi budi sahi kun gi mathaki ma wari oiraga su madu hojik su atopa entrepreneurs in the thom moi haingai leiti yam ngai jai ngasi gi discussion sida oza Shanta Mangang oza Priyoranjan adum di oza arun Telem Arun lakpi duna discussion si mahum phan bi badam ta guest home pu manung ngi ma keri thagas loina ngasi gi oina di manung ngi tharam se matang se tension jari me am poro poroi hoina khurum jari